teme o kojima se retko govori. Ne zato što nisu važne, već zato što su teške. U našoj opštini žive deca koje se svakodnevno bore za ono što većina nas uzima zdravo za gotovo. Za podršku, razumevanje i pravo na dostojanstven život. Njihovi roditelji vode bitke koje često niko ne vidi ili ne želi da vidi. Danas o toj borbi govorimo otvoreno. Ako želite da redovno pratite naš sadržaj koji objavljujemo i govorimo o različitim temama, možete zapratiti naš YouTube kanal Kovačica govori i YouTube kanal Boris Babka, kao i naše Facebook i Instagram stranice Kovačica govori. Moje gošće večeras su Jelena Kosovac iz Srepaje, majka deteta sa autizmom i osnivačica udruženja Ljubav pobeđuje, i Darina Duša Stano, defektološkinja koja radi već dugi niz godina u osnovnoj školi.